Ay, kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. akat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, Apay di mo mo tayo pagsasaw, ako na, tayo sadot, anak nga, urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay no kasta, nakapawit ka, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayong pawit ka. Sige, anak ko. Inak to irwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila papapanan na. Ay, di ka katimadanagan. Gwardya daw ni Mara. Jack baybay anti anak mo, anak ko. Kang, Jack ikikan iti kwarta na. Tapno saan ang makarwar. Ay, ang mga no armanda, no palubusak arumwar. Ay. Ibagayaw, tasan pa'y lang agpaparam. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbaya makinubyaw. Ay, wan. Danag mo na aya. Siyak ti makaam mo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Anusan nyo pala ti maipawit ko, Takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan, malmalpas da ito pantimya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mati ipaw-pawit mo akwarta mi. Awan problema iti dayta. O sige nga rudan. Babayan, anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga ro, nanang. Bye! Bye, anak ko. Lola, siya kunti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sa ti senior citizen arumwar. Si taenda kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw asinyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bidensyayo a senior citizenak kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mo na Sige, taagrobwata ko. Ni, ada kayon, Lola. Ay, my kapag, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan Ala, ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatesigo na cellphone nyo nga Ha? Diyak kaya tinday jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y. Tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kailagatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala. Isuro na
Tajak unay kabisado na ito a cellphone. Kan i-sign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawag, mabalinti umay. Si kamanan, inaw. Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen iti Ay, ang dasuman may. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Ah. Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Luseng. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan, ti panang panaw mo kanyak ide. Kalpasan na, adapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Luseng. Lading itag, ang amdikan kayat, ino. Ha, sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat, nga impalak ang mo kanyak ide. Na, Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, jak kayatin ti makisinubyan iti lakay, aman nga lilaw. awan at talaga, anak ko. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Aw-awatin nyo latan Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ko. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang amakisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayon tumatlaan na ragsak, tatang. Ay, ti kayat ka. Agkadwa kami iti inayaw. Bayat ni panagbakad ken panaglakay may. Tatang, Kasapulak ti kadkadwa, anak ka. Dahil ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakit na. Kasapulan na. Kat kasapulak mat jay inayaw. ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanin ni nanang, tatang. Bareng maayaw. Kalpasan ti panang panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit ti panagrup-rupa na Ha! Ibagam, tanapos kol dyan rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti biddut na. Pakawanin nyo ka din. Awan! Ha! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang amjak kayatan ti makisinublan kan kuana. Nanang, Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkalikaun. di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kayat yu at tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan nga agdan na kami manan. Ay, mabitlaan adawag ka. Hello, babes. Babes? At the babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod Wun, adda boyfriend ni Lola. Chatmate na. Anya, ay unay matan ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makininawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti chatmate na. Mangmangag ko no kasdi nga umawag. Kanayon nga agpalod kan ni Lola. Anya, Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to na ti mangibagakan kwa na. Mabutengak nga gipulong. sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Aping agsangsangit kayo? Ay, imbrek na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alod na. Imblak nak matan.
Baybayan yun day dyan lalaki, Lola. Basol mo na ito'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mat nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Iso aba asulyaw ti panangibrek ni Ador kanyak. Di yun lang ngamin amaw, tirik na ti masakitan. Nagsakit. Sorry, Lola. Sana bale. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nyo kit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manen. Palas! Ha? Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Adan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbaketan kayon, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulog ko nga raud. Ha? Nan, agpwesto ka man kitday, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola? Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isem ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Ay, nagpintas ka. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Kan, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ka. Hey, sukatak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla na pintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto'y ti kinapintas ti profile ko. Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapaw alalaki. Lola, rabiin, maturog kayon. Agsilsilpon kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Jak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan kachat-chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Tagpicture ka. Umisem ka. Nilula mo, rabrabi eh. Ay basta. Umisem ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile! Ay, aday ta! Ay na! Nagpintas ka talaga, apok! Ala, maturog kan, wine? Sige nga Rod, umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime, to'y ladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yan ni Jaime, dito'y ladawan ti apo ko. Di nalaamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan ngayon forward ko. Ay, hala, ay, umawagan. Ay, sos, ay, kasanungay daytoy.
Ikapsot ko lang ti busis ka, tapno di na madlaw bakit ti kasarsarita na. Paubingag ti busis ka, Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ti boses mo. Kasla may pipit. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka lata. Oray kasta ti boses mo. Apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa, sorry ha. Kwa, brown out ngamin. Dito'y ayan mi. Tinak madla makita no i-on ko ti video. Kasta ka di? Okay nga, Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, agkita tayong tunbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, intag pasyal. Kwa. Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kwa, ay sana pa'y arready. Sayang. Itet ko kumati regalok a kwintas kan singsing. At tapay relo, 24 karat amin. Sige. Agkita ta, sweetie. Sa dinaw, ti pagkitaan ta. Ibagam, sweetie. Lucette, anya dyan nadamag ka. Ada ka no chat meet ma? Awan, pudno. Anya ko maita. Lucette, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalokuhan, tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokuan. Nagbalbaliw akaun bakit? Iso nga awaten nakadimanen Ay saanen, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mau, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag Na, No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period. Ni, anya ti aramidan tayo dito, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apog. Katsure, no inaramat ko ti ladawan mo, Juan. Anyat kaya ti asawan. Sika ti ammo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ha? Ala kayo. Tilar aramiden niyo, Lola. Kampay iday, kinuyog kalaeng. Ang sakayam latan, wang. San abalay, di ka baybayan. Adang amin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats dagijay. Ay sayang. No maalata, itarayan taan. Anya kayo matan, Lola. Tilar aramiden niyo. Agawid tayo. Ay saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kabut-butang tilangana. Barbasan, kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Oy, sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyak ti Lola to'y chatmit ma. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso nagpakuyog kanyak. Sorry, sweetie, Ngamdya kon mas balan ti iliw ko kan ka! Ay, may demora ko pa si Apo ko. Ay. Tintas ka gaya mo talaga! Asawaan ka mo! Kasarakahan! Ay, ipatab ti Apo ko kunak.
Kukuha ko to'y napintas si Anobia ka! Ay, na! Oh my God! Juan! Oh my God! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yakga! Ay, ikaw! Ay, Kuha ka na. Ay, ipatanyak! Ay, tulong! Oh my God! Nakitam tayo ito'y, ha? Ipakaw! Ay, tulong! Sige! Pagdaasan niyo ti masidag kanyak. Tapat tayo ito'y tao! Ay, di mo itutok kanyak ti imukam! Pagdaasan niyo ti masidag kunak! Ay, tuladak tinaramin ni Mara! Kung tarak man! Ay! Taray, Luseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo matinana. Bakbakitan kayo. Ngamalayo pa ilat ya garamit iti kalukwan bay. Sorry, anak ko. Alala, sige. Kurnusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Kitaan nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayo na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka ide, Luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakaerubwam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wan nga rod Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adi kuman ungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidan tikas jay Wan, apok. Promise. Sorry Kat. Sorry, mate. Inaw. Sige. Okay laeng, Luseng. Di napatag na amiris mo ti bidot mo. Kahit awatan nakngaminan Sige. Awatan ka, Nino. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasalitaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg!